Biyag ti tao. Nanang, mabalin ka di nga igatangan nak iti sapatos ko. Nadadaal nga minan ti kakaiso na sapatos ko. Ay, awan kwarta. Agchinelas ka pa ilaang ama pa nag-eskwela. Ha? Sa pulam di amam, taiso ti gumatang iti ka sa pulam. Anya? Awanan bain ngamin day di nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suportakan ka. Siyak amin taggasgastos. Manipod insikog ka, aging nga impas ngay ka. Aging ga ita, tagis eskwela kan, siyak amin. Awan pa'y inintad na apulos. Nanang? Iso nga inton dumakkel ka. Subalitam ti panang padakkel ko kan ka, Mario. Talyawan na kaming tumat kinitatang mo amay kadwa nga amam. Nawata. Nanggagaw dagiti impagbagam ka ni Mario nga apo ko, anak ko. Saan narumbang tikas jay nga ipagbagam kan ko, ana? Saan anasaya at ti panangiboy-boy-boy mo iti nagrigrigatam kan ko, ana? Pagrebengamot dayta, kas may saan naganak. Saan aya? Nanang, nasaysaya atin tikas jay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaan man. Anak ko. Basta noan niya ti kayat kong aramidan. Aramidat, nanang. Pudnumat nga ado ti rigrigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Mario. Siyak amin tinagrigrigat. Awan apulos tintultulong di awanan bain nga amana. Ay. Irresponsable di amana. Uray piso, awan pay inintad na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Mario, siyak amin kang gastos. Nanang, igatangan dakman iti cellphone ko. Anya? Teginatang mingay kinitatang mo a cellphone mo, Marley. Diyak kayatin day jay. Kanayon mat nga aghang, makapasuron. Anya? Sigin nanang. Ibagayo kan ni tatang, tagumatang kayo manan iti sabali. Jay nanginginang am day jay. Ada kabarbaro a model akayat ko agatangan. Anya? Sigin nanang. Diyak agis eskwela, no didak igatangan iti cellphone ko. Ay. Sana nasaya ati kasta nga ibagbagam merlay, apog. Gapulag iti cellphone, di kan agiskwela. Tikit di pa nagadal mo ti into na ram. Bye-bye ampay lang, ta cellphone. Basta diyak agiskwela, no didak igatangan iti cellphone ko. Ala, wanan. Bayam ta ibagak to kinitatang mo, wan. Gumatang tayon to. Nakarubot ka yun, bakit? Mapantayon? Wan, alam mapantayon. Yehey! Masukatanan ti cellphone ko. Thank you, tatang, Wen, basta tarim nam kag-eskwela, wan? Wan, tatang. Nanang, tatang, sumurutak mo't iti papanan nyo. Ay, saan yan, Mario? Ingkam lang gumatang iti cellphone to adim. Saan kami mapanagpasyar? Uray sumurutak mo't takayat ko mo't makapasyar iti mall. Ala, ikuyugtan, lakay. Agpili ka, no niya kadagiti a cellphone ti kayat mo, Marley, anak ko. Daytoy, tatang. Daytoy, ti kayat ko. Sige, dahito yung tigatangan ta, bakit? Umdas nga tatigatang talakay. Dayto lang ti kwarta tayo. Mano day tayo, tanayonak. At dapat mat iduldulin ko a kwarta. Tatang, nanang, igatangan dakman iti tsinelas ko. Mapugpugsat nga minan to'y tsinelas ko. Mabalin ka di, Mario. Di ka pagatang tanagado ti ballpen iji balay. Nagado pa ti chinelas mo ijay. Apay, adayin padulin mo a kwarta kada kami. Ha? Agulimag ka nga minan, Mario. Di kan agpagatang tawan kwarta. Uwan, nanang. Daytoy, Mario, kwartam, idulin mo. Ha? Nangalaan nyo, Lola? Naala kuntay basit a pensyon ko. Iso nga ikan kamot iti kwartam, apog. Igatang yun samot iti agas yun dayta, Lola. Ay, nakagatang akon, Alan, idulin mo dayta. Naimbag lang ngayon inutom abalunan iti pagadalan nyo. Amok nga men adi nakaikikan ni nanang mo iti kwartam.
Saan, Lola? Angan, saan na bali? Tadamat ipababalo na merienda. Basta iduulin mo day ta, wan. Agyaman nga rod, Lola. Nakasingsingpet ka. Kumat atidog pa iti panagbiag mo. Wan, apog. Basta sa anak nga agsaksakit, agbiagak pa'y itinapaot. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti panagadal mo. Uwan, Lola. Agsardang ka pala iti panagadal mo, Mario. Tanimurli iti ag-eskwela iti kolehiyo. Ha? Awan kwarta pagadal mo. No kayat mo? Sa pulom di amam, tayo sa timang padal kan ka. Tatang? Wan, Mario, dakkel ka matan. Sa pulam ti amam, bareng matulungan na ka. Tanuda kamilat namnamaam, awan ti pangpaadal mi kan ka. Ni Merli lang ti kabailan mi apagadalan. Nanang. Awanan bain ngamin ti amam. Taidiin sikog ka, nagpukawan akas lasok. Ala, di mo ni palagip tinapalaba sana. Tamasurunak lang makalagip iti dayjat tao. Mabalin mo mo ti agtrabaho, Mario, tabarukan. Agsapol ka iti pagtrabaho. Wan, agtrabaho ka. Tapno makatulong kamutan kada kami. Ay, apog, paspasin siya munda na ng kantatang mo. Itikas siya pa nagsasaudakan ka, wan. Uwan, Lola. Ura na pampaborito dang anak. Jak idaguraan. Pat gaklat tayo da. Ay naimbaglakit din tanasingpet ka, apog. Dayta, tikay kayat ko kan ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak na nanang kantata nga mang paadal iti kabsat ko, Lola. Tapno inton makalpas ni Merli. Siyak tumot ti ag-eskwela. Manong, kwartaman? Ha? Saan ta kang inikanda nanang kantata, ading? Agdawat akpay nga rutkan ka aya. No adaintad da kanya. Ha? Ikampay la ta adem, Mario. Tawan kwartami kinitatang nyo. Nagsweldo kan san? Uwan, nanang. Mala, ikam nga rodan ta adem. Tapno magatang namat, ti kayat na agatangan. Uwan, nanang. Ikaw anak man bakit na mabisina? Minalamatan ang mabartag ka riko. Sardengam kuman ti aginom iti arak. Dito ila tililiwak. So, tinak pakibiyangan. Tadyak daw-dawatan ti kwarta ngayon inom ko. Ala, ikaw anak ka. Mabisina kong ko. Dara sama! Saan ka din nagtrabaho ni tatang, nanang? Saanan? Taadon ti rikrik naan na iti bagina. Ha? Natangkan tumot ti ulo na. Imbagak nga idyan nan ti panagin inom na. Ngamawan dengdenggan na. Kasi mat ni tatang nukasta. Iso atangay si katad da trabaho na. Si kapay laang ti makaamu iti magastos dito'y balay, Juan. Uwan, nanang. Ano sam ti makikonstruksyon? Sana bale, tadakkel mo ti sweldom iti day ta trabaho. Kan tulungam di adim, tapno maka-eskwela. Mario, ano sa matulungan di kapsat mo nga gadala. Tadi, jak mo't may mimbaganay. Uwan, tatang. Jak makatrabaho. Tado mo't ti marik-rik na kitibagay ka. Sigalangan di mo miya makatulong iti kapsat mo. Uwan, tatang. Di kayo madanagan. Tamalaksid iti pa nagkonstruksyon ko. Aglaklako iti nagduduma natin. Nasaya no kasta. Sana bale, tayo doon makalpas dya, Dim. Sumublat kan tong ag-eskwela. Uwan, tatang. Manong, awan ka dit planom amang sapol iti amang? Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak mabirukan tinagan na, ading. Ay, sayang. Amangan nubak nang. Matulungan na kakuma. Sana balin. Kabailak trabaho. Kabailak apagadalan ti bagik. Ngam si kapayla ti pampanunutak. Kaya't katulungan. Manong, aywan gayam. Nagsweldo kan? Kasapulam man ti kwarta? Wan nga rod,
Ada bayadak ijay school. Atay. Umdas ka din day 3,000. Ha? Numanayo nampay, di nasaysayaat, manong. Gusto pala day ta. Ikang kantamanan, ading. Sige nga rod. Agyaman ha. Sige. Taag-subli akon ijay boarding house ko ijay sentro. Sige, tayo tulog kan. Saanin, manong? Kabalat! Kaano nga graduar ni Marley, anak ko? Itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Ibagayo, ta saan pala ang makias-asawa? Una, jakmat ipalubos ang mapasamak dayta. Sumapul pa'y mat ang iti trabaho na. Kan masapul ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kat, ni Mario nga'y, tulungan tumatyaadin na tapno makaadal mo. Wen, makitan to no kasano, nanang. Saan pa'y laaday ta ti panunutan tayo ita? Inton addan ton trabaho ni Merle, sa tayo to pagsasaritaan ti may papan iti day tabanan. Nagsweldo kan, Mario? Wala na. Inkanto man ikan iti kwarta di adim. Tani, jak masango ti agpasentro. Asikaswag ti amayo. Wala na. Mga lakantumatan iti bagas nga abasto di adim. Wala na. Mapanak itan. Tawan trabaho. Sige, nayunam ti itad mo takaasiman. Jak kayat ako mutong di adim. Ha? Manong, aping adda ka. Karereng mo kataldawan, Marley? Apay, awan klase mita? Awan, manong. Aping imay ka. Umay kay kanit allowance mo ating ko. Kin anda imot ko aprutas ka natin. Sige, ibatin mo dagita. Kung itin mo ti kwartak, tapumanaw ka matla dagos. Ne, apa panawan nakadagos nga Agong nga ti landlady mi. Maiparit ti bisita ditoy. Nang runa no lalaki. Nga oras siya kakabsat mo? Uwen manong. Maiparit talaga. Agungat da. Ala, yag mo ti kwartak. Tapumanaw ka matla dagos. Darasam, tamangan no makita na ka ti landlady mi. Sige. Mabit lang, Rod. Sa balit agparparik na kanya ka. Jackpot yan timbaga ti kabsat ko. Imposible apati siya kakabsat na. Kat maiparit asumarong ka ti dagos na. Dito yak pa lang saan uning adayo. Tapaliwag ti kabsat ko. Kan kasaritak na madamdaman ti landlady. Agdamagak. Naimbag nga orasyon, ha? Mabalin ti agdamag? Anya day chay, baro? Da kayo ka di ti landlady ni Merle akabsat ko? Juan, lukas ta. Kabsat na ka ni Merle. Wala na. Sarong karak ko, ma. Ngam dinak matpastrakan iti pagababangan na. Maiparit ka no ti bisita. Anya maiparit, kat no kanayon ama panti boyfriend na dita. Anya? No kasta, adan boyfriend ti kabsat ko? Juan, kanayon na maturog dita. Dinsapayan agis eskwela ti kabsat mo, baro. Anya? Nakasaritak ti landlady. Nabayagayaman nga agdandan na kayo tinobyo. Well, manong. Kat... Masikugak. Anya? Angam sana bali. Tay kasarnak mo't ni Jodel? Kasano nga ro din ti panagadal mo? Sa anak ang makagraduar. Tanagpatinggaak lang iti second year college, manong. Anya? Kunak man ho, graduar kan itaatawan. Pasensya kayon, manong. Tadyak mayulo ti agiskwela. So anak sarda nga kadyak imbagbaga. Ta sigurado nga ung tanda. Anya? Sayang ti kwarta ngayon inted mo ijay adem. Ninamnama tayo ang makagraduaran. Ay, anyan, tamasikugmat gaya man. Jakayat asidiran ti kabsat ko, Lola. Taura ramidak ti kasta. Sana na may subliti na palabas. Ay, inurnong mula kuman ti kwartan. Taiso ti pagadal mo.
Sa nabali, Lola. Padasag tag self-supporting. Tatalaga kayat ko ti makadal. Sige, apog. Tanuad da kwartak. Tulungan ka. Sana, Lola. Tikit di agas yo, ti pangigatangan yo iti kwartayo. Dandanikan ang pasngay, Merly. Ngam aging gaita, di pa ila nagpakpakita tinobyong kan ka. Nagsina kami, nanang. Anya, kayat mo asawan, agpasngay ka balasang. Unay kamat ngaminan, di ka lang nagpampanunutan. Ala, di mo nung tante anak ta. At aditan. Awanan ti maramidan tayo bakit? Awatan tayo latan ti kasta agasat na. Ay nakablaawan ka anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Maragsakan ang parakan ka. Agyam anak nanang. Diyak ninamnama ang mapagadal mo ti mismo abagim anak ko. Nagsingpet ka nga anak. Kayat kayo ayawan iti kinariga ti panagbiag nanang. Kayat kayo atulungan. Tadyak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat tayo. Agyaman na kanak ko. Tauray na unget kami idikan ka. Nagsaya at latta ti panagpuspuso. Gapo tayo patpatag kayo ang pamilya. Ket ti kayat ko. Ija abroad ti pangi-applyak. Iti inadal ko. Nanang, tatang, nagpawit manin ni Manong. Patarimaan tayo kanon ti balay tayo. Kahit nakasingsingpet at talaga na dyan nga ubing. Wan nga rod lakay. Naimbaglakit din tadda ni Mario amang tultulong kada tayo. Naku nagayam ni Manong at tulungan nak nga agiskwela. Iso nga agan rolak ton. Taituloy ko ti agadal. Ne, sigurado nga agadal ka, Merly. Di mo saysayangan ti kwarta di kapsat mo. Wan nanang, promise. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Diyak kayat nga agbanag ang nakakaasi ti anak ko. Ken, kayat kayo matatulungan. Ala anak ko, basta agsingsingpet ka, Wan. Tuladam ni Manong mo. Tapno matunoy mo, dagiti arapaap mo. Wen, tatang. No asino pa iti tinagtagibasit kanin rororoman tayo, iso damat gayam ti makatulong kada tayo, iti masungad nga alaldaw. Alaga gayam di tan tinagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. God bless kada kayo amin, kan thank you. Biyag, ti tao. Anya kamatan, Romy. Pagsasaron no matan ti panagbartag mo. Agat arak manan diti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardan ti bisyom nga arak? Last na ito yan, bakit? Day dakat ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam awan mo't matungtong palmo akari. No amok lako mga artag kagayam. Jak kumanaki as-asawa kan ka. Pasensya na kung bakit. Imbes nga urnong tigat-gatang mo iti arak. Taisupay agastusan tayo kuma para iti pagbiag tayo. Panaman na dito. Kahit ko tiyag may sa... No, makapasuron ti kastoy. Dita ka man langan. Mapanak iti balay dananang. Saan ba't asigod akas di ti asawa manak ko? Aginom iti, ngamsag paminsan laeng. Wan nga rod, masurunak. Tadatay aldaw a pagsasarunuan na ti agbartag. Sa enton kuan, agsangit-sangitan no nabartakan. Ha, ay kat kasaritam Amangan mo't no adda problema di asawam. Kat di nala maibaga. Iso nga ipapapas na iti panagbartag na. Adula amin? Talaga kit di abisyo ng dayjay. Nun nalakala ko mati mangisina iti asawa. Inaramid kon, nanang. Anya? Kasla kayat ko
kun apanawan ti asawa. Day talaang ti makagapaw ti pangpanawam kan kuana. Masurunak nga rod, tawan dingdinggan na. Namin anon nga imbagak nga isardang na ti aginom. Ngam dinak matungtungpalan. Iso asina aksan. Ay naagtal na ka man. Ano ta asawam kat nga rod? Saan abalay, tanagagat kan nasingput-mat nga oray mamartak. Kasaritam mat ngamin anak ko. Di mon samot ngamin kasarsarita di asawam. Pagan ano ko makasarita ti artak ngay. Diyak kaya ti payod na nga agat arak. Masurunak laang. No saan laaga po iti anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawa, nanang. Anya, ay saan man atila ibagpagaman ako. Kasaritam kit di itinasaya at ya asawam. Saan kat akasta? Palot putem ana imbag, taamangan no adda parikot na adi na maibaga. Taapay atunggal mabarte ket agsangit ako nam. Pare, naunag man ang tipang panunutom Madlaw nga da pagdaldalanam. Ada ka di problema. Kanayon ka kami na malmalday. Ibagam no niya ti parekot mo. Mga no, da may tulong ko pare. Awan da ito Gagangay la, problema da ito pare. Mga no, da may tulong ko. Kabala kasulbaran da ito pare. Basit labanan da ito Sigurado ka Wan pare. Ala, agkuyog takaro da nga gawit. Tanalpasan ti trabaho tayo dito opisina. Pare, mabalinti umay di malayo. Agsyat ko oray sagay sa labot Una! Awan problema. Basit la, problema tayo pare. Kabala kasulbaran. Pare, Ngayon ang tapay tininom ta. Kaya't ko naglamas iti arak. pare. Saan nga arak ti pang sulbar iti parekot? Jamon ti kasta aramidem ta makadadali ti salunat. Ayaman na kiti pamagbagama, pare. Ngaman bumata ng asikot na kastoy. Kadagito'y lang dito'y kaya't ko ayawawan ti parekot ko. Ano kami ti parekot mo pare? Mabali na mamuan. Sanan pare, gagangay na parekot na Naulimag nila kay mo, mare. Na nagkaubingan kami. Iso nga amok, ti ugali na. Sana sigod na mamartag. Kadagito'y lang, tada pagdaldalanan na. Nasauna ngamin kanyak nga da problema na. Nupay ko na nagagangay la parikot da jay. Hanggang masapol at kasaritam ti asawa, mare. Kasarsaritak mat, pare. Kanayon ko pa'y ngaungtan. Ibagbagak asardangan ng ti panagbarbartag na. Kasaritam iti nasayat, mare. Ay, di mo ngungtan, Apay, ubing amasapol nga agpaay ayo? Makamo iti biyag na. Ay na, kinapudno na, pare. Kayat kun asinaan ni komparem. Tadyak kayat tikas di nga ugali na. Pampanunutak lang amin ti anak mi. Sana mare. Awan ti madingararamidan ti kumpare. Tila panagin inom na ti makita ka parikot. Ngam no kasalitam siguro iti nasayat. Imposible adi nakadanggan. Napatpatagkit di ti bisyo na ngam iti siyak nga asawa na. Iso abay-bay amon, pare. Aramiden na ti kayat na. Makaumapaykit din abagbagaan. Naimbag ka pa'y, Rosie. Apalan ka unay. Anya ko mamat ti apalam kanyak ngay. Awan bisyo nila kay mo. Ang amjay asawa kay masurunak. Di na maikat ti panagbarbartag na. Iso ano mabalin? Diyak kayat akaabay amaturog. Ay na, di nakapalan mare. Tapod nung awan bisyo nila kay ko. Ngam na imon mat. Naimbag nila kay mo tauray adda bisyo na nasingpet. Saan nakakabkabilan? Kabkabilan na ka ti asawam?
No sumro ti kinalaing na nga agimon, kabilan nakmare. Iso adi nakapapalan, tanagasgasat kang adayungam siya. Sa anak anagasat. Ngamin, nabisyo unay ti asawak. Saan nabalin basta nasingpet mare. Wan, ngam... Ay, basta. Kagurgurak. Tanapat patag jay bisyo na ngam iti siya. Kasaritam iti nasaya at amare. Tapa nagkitak mo't kinilakay mo, kat nalakamot la kasarsarita. Ngamin, talagaan na singpet. Ay, kinasarita kun iti namin ado. Angam awan madlata. Iso abay-bay akon Kasaritam manen saan ka ama-oma amang bagbagakan kwa na, mare? Ay na, awan lat aanusak. No di na kayat ti dumngag, saan laang? Makaamon iti biyag na. Romy, apay adi ka bumangon dita kat aldawan. Di ka mapanagtrabaho aya. Sa dotak. Na, sadot ka pa yan ngagtrabaho? Anya ngay dayta? Kasanong agbyag tayo, no kastamot nga agsadot-sadot ka. Nabisyo ka lang arudan, sadot ka pa yan. Ay, bumangon ka man dita? Bakit? Kundi asawa ka pa lang arud, no di mo matgayam maipaiti ka sa pulang ti asawam. Ala, sumra ka iti trabaho. Wan tani, panagbabayad manan iti bills. Ngam, ay, ibagam numasadot ka nga trabaho, tasyak ti sumapol iti panggadan. Ay, sana, saklat tantag trabaho. Di ka nga ron agpatay-patay Nabisyo ka nga minunay. Isong awan maurnong akwarta. Pare, agandar tayo mak. Apay, kasla na po siyaw ka. Kwa, madetirik nak. Agpakada ka ni boss. Pantalagan ni hospital. Sanan, agawid aklangin. Inaklay turog. Tabanog ko la siguro daytoy. Gapo iti kinaartak mo daytan. Iso ama di teriknam. Kanayon ka nga agpuyat. Iso akasta. Pasensyakan bakit? Di ka lang amin agnaknakam. Ay, apalak dagiti asawa dagiti kukumarek. Tasaan daan na bisyo. Trabaho laang ti into narenda. Iso bumakbak nang dan. Angam datangay. Awan pa'y aasensuan ti biyag tamat. Takasano, kasta kamat. Ala, panawan nak dito yan. Tagdalusak dito kusina. Di ka pasalsali ditoy. Day, nakaumay kamat, anak ko. Wala na. Ay na, buti man ang tiarak day tayo gamon. Awan malangin, sir biti biyag ko. Isong magparte kaklatan Di ka sasaw iti kasta, anak ko. Ipatag mo ti biyag mo. Tasagot ti Diyos kan kadayta. Sana ka naragsak na lang. Abay nga, siyak bay. Ha? Anyat kayat mo asawan? Abay, siyak bay, tinadan iti kastoya parikot mo. Abay nga nanang. Parikot nga? Anya dayta aya aparikot mo, anak ko. Ibagam! Pasensyakan bakit nakainumak. Anya kamutan? Narabyan ka lang arudan asim mangpat, nabartag ka pa'y. Sige! Surwam amin a klase ti bisyo, Romy. Ang babae ka pa'y, ano kayat mo? Ha? Ay, surya talaga. Sige, maturog ako. Ay no! Magkapasuron at talaga na itang asawa. Ay, panawaksan! Aldawan, ngam nakailad ka pa'y ladita. Apay, saan ka sumrag iti trabaho, mita? Nasakit ti dyan kan ulo, bakit? Diyan ka balante ang trabaho. Wen tanabarbartek ka manen asim mangpat idirabi Ay, awanan. Manipod na sursuro mo ti aginom iti arak. Maap-apiktaranen ti trabahom.
Sige lang! Aramidam ti kayat mo. Pasensya kan. Di gagkid daw iti pasensya. Kapag ragsakan mo't day tangar aramidam. Kan, wen gayam, ipabantay ko pa'y lakan ni nanang ti anak ta. Tainak ang trabaho ijay lugar ta kasinsin ko. Apay pumanaw ka. Di naklapdan. Takas-taka mo't ngamin. Masapol nga ang trabaho ak, tapno makatulong akan ka. Kababain mo't kan ka. Sana masapol nga madayo ka. Di na kami kumapanawan iti anak ta bakit. Kasapulan ka. Ay, agtal na ka! Tano talaga mo't laan na patigakan ka nga asawam. Di mo ko maaramidan dagiti jak kayat. Iso nga ita, nakapangad na nga kwan. Di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Agtrabaho ak no kunak. Agtrabaho ak! Anak ko, apay pinaayaban nak. Sa pulak titulong yun, anak. Amin. Awan ka duwak diti balay. Ay, napananay ati asawam. Napan nagtrabaho iti lugar ti kasinsin na. Adamot ti anak ko iti balay nakatugangak. Anya? Ay, idyam ngamin ti aginom iti arak, anak ko. Tanay, kanaayon ka na mapuyat. Kita man talangam. Nagkutong ka na. Kanapusyaw ka. Kanayon kamot ngamin nga agbartag. Adaladag sana makagapo. No apay nga aramida tikas jay nanang. Apay anak ko. Hindi pa'y ladamdamagak no adda parikot mo. Ang di mo mat ibaga. Basta da nanang. Insan, awan ka dito plano mong agbakasyon iti lugar yun, Di mo sarong karan dagiti agamam? Awan ganas ko, insan. Artag tumatlat masang putak ijabalay. Diyak kahit makita ti asawa. Kadya anak yalatan ati sarong karan, no di mo kahit makita ti asawam. Wanto. Agawid akto no nagbalbaliwan ti asawa. Rome, anak, ingkamanganan Di ka pa'y nang rabi Awan ganas pa mga nanang. Masansan ti saan mo apampanangan, anak ko. Apay an. Natamnay ti panagraman ko. Numaditirik nam. Agpadoktor ka. Nalpasan. Kanayon ti panagpadoktor ko. Kat, anyat ko nada nga ay. Adagas mo ato marab. Sana na masapol. Tasaan matla tumalab dagiti agas. Ha? Kaapay maut. Basta. Naumapon nagtumtumar iti agas nanang. Abalayan, mabalin nga awagam di anak mo. Apay ka di abalayan. Ibagam ko masakit ti anak ko. Diyak ngamin mapilit amangan. Iso akim mo tungain. Anya, bareng di anak mo ti patsin na. Kat mangantong. Anyat sakit na aya abalayan. Ay, diyak amo. Tadi namat kayat ako yugak iti doktor. Kandinan kayat tiyag tumar iti agas. Anya, sige nga raw, taawagak jay anak ko, abalayan. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat. Hello anak ko, agawid kan. Ha? Apay, ada trabaho, nanang. Apay apagawidan dak. Ado ti customer mi dito yung restaurant apagtrabahwak. Basta agawid kan, taing kasikasuan di asawam. Ha? Apay aya, nanang. Agsakit di asawam. Agawid kan, taing kasikasuan. Day, tanti bagbagak, nanang. Di na ngamin ammo nga aywanan ti salon at na. Gapumat la iti panagbisbisyo na, iso nga agsakitan. Agawid ka kitdeng, di kan umanungot. Agawid kan, bye. Masurunak manano kastoy laang. Ay na, makapasurun at talaga day siya lalaki. Anya ngay,
Di apitan na itantibunga ti kinalaing na nga agbisyo. Agyaman tanagamit ka bakit? Kaya't ko kumapay ti agtrabaho. Tayo supay ti sweldo. Hanggang kasta ka matan. Day tangamin ka, tasukir ka. Gapo iti bisyom, isong agsakit kan. Pagawanan nak. Adain limit bukan ka bakit? Ha? Inlimad nga? Anyat kayat mo asawan? Pagawanan na ko, ma. Nadyak yung pagbaga, tinabayagan na sakit ko. Diyak ngamin kaya't nga gaburido ka. Isa, binukudak ti problema. Diyak kaya't amariribukan ka. Gabo iti sitwasyon ko. Kinabot no na. Sang bayan na sursurok tinagbisyo. Ada nadagsa na sakit ko. Kat nataningan ang tibiyag ko. Ada di tarabaw ti lamisan. Dagiti medical records ko. Makitam dita. Tinadagsa na sakit ko. Romy. Kati pa nagbisyok, tinapanunod ko awagas. Tap na mayawawan ko ti parikot ko. Unay kamantan. Apay nga itala nga ibagam kanyak dayta. Anya kamantan. Asawa anak. Rumbang la kumasyak tim mo na anang ibagam iti dayta. Apay anagilimad ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya't nga gaburido ka gapo kanyak. Diyak kaya't nga problema ka. Diyak kaya't amasyan ka kanyak. Ngamita, dimteng siguro tiyal daw ko. Ti panang ipulang ko itibiyag ko iti apo. Kat ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Bakit? Patgan ka ngamin unay. Iso ano mabalin. Diyak kaya't problema ka gapo iti sakit ko. Pag-awanin na kumaromi. Sorry ka nagitiim pagpakitang kiti kalamas. Pag-awanin na kumar. Patpatgan ka nga asawa. Naitabonan ti asawam, anak ko. Aging gaita. Diyak pa'y lamaaklon tinapasamak iti asawa. Nanang. Nagsakit. Aklonan tayo ti amin, anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Makonsensya aklang amin. Gapo iti ang pagpakita iti asawa. No amok la kumaagas siya iti kasasaan na. Inasikasok ko anaimbag. Ay, inlimad naman nga inti sakit na, anak ko. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Ta nagpatinggan ti biyagday ti Romy nga asawa. Liklikam dagsao iti makapasair iti padamatao. Tapnawan to ti pakasidiran ti konsensyam intundumteng ti tiyempo. Alagagayam di tamanan ti nagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag.
Titaw. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan ititunggal maysa. Biyag Titaw. Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka, Johnny. Gastadora tinubyam ko naklangarudan. Nanang. Ti ammo, madabalay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngam awan, uray may sa apos ti ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon tinubyam. Ay, ataklat ta tinubyak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kunti mangibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukasken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak anak ko. Agyaman na, tauray kas jay timbagbagan ni nanang mo kanta. Saan ka na ta nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo ang basong kanyak. Ruming bawlat at tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyaman na kani. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaing. Di mon ulitin tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw akon. Kat, okay kayon itinobyong, Isabel? Wan siyak pa'y ti ko nam. Nalaingak ang mga iayo ko nam sa. Bilibak nga ron ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan matmatungtong pal mo akarim. Uray talav na matinobyo, friend. Di nakabailan ama po kawak itibiyag na. Manutikas itinobyong, Isabel. Isong anadam dyan boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na nagagat kan naanus. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan! Saan lang namin sa naminaldas tinubyak ti kwartam? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan. Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito ay? Apay ngamin na di mo pala sinanday dya babae. Ay ayatek ni Isabel, insan. Makamu ka nga ron. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Ay, makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko? Anyat pagpupudutam. Dayjay adyani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat dayjay mat adyani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapaw itan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel. Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti isong batyo. Ha? Apay aya? Anyat damagan na. Ama si Kugak. Anya? Ang masikog ka kadi nga agpaiso, anak ko. Saan, nanang? Anya?
Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya, di ka di mabutang itikas tangar aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta. Nakarkaron akagura da kadagiti kakabagyan tinobyom no maamwanda na ita nga aramidem. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny apapakpakanak ko na anobyo. Ha? Makapasuron dagiti atat tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, pamasurunak ijay lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyo. Nagalas ti pagkitkitaan da kanyak. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanyak. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, adala ta kwarta, Kate. Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisikog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Isa ang masapol nga aginana. Okay nga ron, ha? Aginana ka na imbag. Ano dan tisikog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itid mo amin nakidawakan ka. Tadyak kayat ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo ito dagiti ka sa pulang. Ayun gayam, kurang ti ipaw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Pinagawid ka langan. At ipagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daurnong ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, kasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again enjoy aklat. Ulay sa anak nagtrabaho, mabalin na ta. Kunak tupay kan, love na tinobyo. Nasingpat kanya dayan. Amin nga iba nga, patyan na. Kanpat ka na amin, akit daw at kanpan. Namati itimpa ka, amasiko ka, nga oray na saan. Hi! Mabalong ti makitiba, miss. Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apa nga may maysa ka? Dagangay kisinggan. Basta agpada singgal. Anya tinagan mo? Isabel. Sika. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmat ni Franco. Si. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit dinasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malaki po tinapasamak itirapi. Nabartak kaming agpadpada iti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan mi. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga tayo wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko.
Apay nga wan matan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga ta da ito alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman. Naimbag ta na isave ko ti numero na idikalman. Sa dino tayan mo? Awanan kay ti bayan. Relax. Dahag po na to, Isabel. At dahag lang ito si Dag. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ano nak? Talagang inalag. Dahayat ko nga idol. Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagtulugan ta. Nagdardara sa gabi. Ta importante tinapana. Inalag ti kwarta kan alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indolin mo. At da kanya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka madanagan ta talaga na isublik. Indolin ko lang. Isublim itan, tanga asim. Sige, agkita tangarot. Ibagak mo sa dino ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta kin alahas ko. Tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung may katagsar-sarita tapay. Kailiw ka nga minun. Di na ka di kailiw. Masyak, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan, Isabel. Franco. Si katirapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabalit ang kasartantan. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Ha? Anya dito? Masakit ka, Mag. Dakil ti magas-gastos ko para iti agas na. Siyak lang amin ti mang tutulong kan ko na. Tasyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na kiti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta? Basta di mon isubli, taaramatan para iti agas ti amam. Agay mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak matgayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sapan talon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga kita ta. Samon to isubli. Agay mo na ta manakawat ka. Nasingpat ka, Isabel. Ay, maopera ti ama rin tong bigat. Ngamawan aramatan may kwarta. Anya. Medyo nakalagat at ti maaramat. Kat kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati impayad ka. Anya. O sige, mangtedak iti 20,000. Sanin, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang tawan igam ko akas. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako na yan ka. Alakit din. Agrobatan. Tamapan ta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakadayo kumamit ang umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastrakan na kon, taagawin akmat lain ton madamdam ah. Ay, Sino dahi ta, sweetheart? Ha? Sino dahi jay alalaki? Ni Franco. Nobyok nanang. Anya, karit ni Johnny nga eh. Apay,
Nagsina kayo? Kaliwat yun. Amangan numangag na kayo ni Franco. Agulima kayo, nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Diyak kayat, nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo. Nangagutin pa ganin, nanang mo. Sino tayo Johnny? Nobyo? Kuan? Uwan. Ngam sina akon. Si Katipilya. Sa dino ti ayan na? Aday di abroad. Kinapod nun ha. Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon, ta si Katipilya. Apaya sinam? Sana? Ha? Saan ka nga agimon? Agi mo nak. Yung mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Ha? Amo, mata siyak ti ayayatam. Saan? Kuan? Uwan, Franco. Gusto ka ro, di mo sinsinan. Tano aramidam ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masikuga. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama sikugak, nanang. Kit iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad, ang mga numadagrag. Ay niya, di ka nga minagbambanog ha. Agi na naka na imbag. Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang, kan agpa-check apak. Sige, agpauitak inton madamdama. Ay walang tisikog mo, ha? Wan, honey. Urayat ti pawit mo, ha? Sige, tamad madimanan tirik na. Iturog ko biit. Bye. Oo niya. Agpawit ka din. Wan, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan ka. Nasayat nga rod. Franco, kaano nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo mo ang tinobyo medya abroad, ti may papan ka rata. Saan kun anobyo dayjay? Sikan tinobyo. Una, di mo pa'y matsinanan. Iso anobyo ang pa'y laging kahit, ha? Kunak ngamin asina akon. Di mo matkayat. Pangalaan ta nga rin dito kwartata mo sinam. Wala man. Franco. Saya atim kiti ti makilangan kang kuana. Di mo apapaan. Tapno galantilat tamang tadi ti kwarta. Siya ti makunkonsensya iti ararami dan ti anak ko. Maray, iso nga imbaga kung tagpaisukan ka. Si kanton ti makaam mo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan panagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan di anak ko. Ang dinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. Nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaganak. Manun nga aldaw asaan na nagawawid iti dagos mi. Napanan na ngamin aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagawawidan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kan oray dagiti text ko.
Lipat mo ni Janay, tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kon ti amin iti ina ni Janay. Kat nalabit, indanon nan kan kuana ti imbaga. anya? Naimbag nga oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simangpot kan. Eso nga imaya. Apay nga da ka. Di ka nga minan nagparparit na kanya. Kailiw ka, Johnny. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam nga agpakita kanyak. Eso nga imaya. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na ko maiti may sapay agon daw ay. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. No, Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Balang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Ngam napukawan ang namin pinsan dayta. Diyak pagan ano ti manang lilaw at tao. Isunan anak ko. Oh, ato yan tigatas mo anak ko. Apay asumanangit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya tisagat nanang. Adtoy tiginatang ko agatas. Ingka timplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti ka sa pulan na. Ala, pagadalam day taan napasamak kan ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y anapagtangko. Kan agbababawi gapo iti naramid ko iti kalabas. Di ka manggundaway iti padam a tao, ta sigurado ang makarmakan to. Alagagayam di tamanan tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, di drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Anya ka din day tagararami dem tuna. Apay, kabailan ti konsensya. Asika ti pakaigapuan ti panakarakrak ti may sa pamilya. Tatang, sakbay nga inaklon ko ni Jake. Sigo din nga agap-apa da iti asawa na. Nabayagan akayat na asinaan ti asawa na. Kasaan dang agkatunusan. Ay basta sinamon day dya lalakay. Diyak kayat day dya parakan ka anak kaw. Tatang, diyo kumamit pakibyangan ti love life ko. Tabiyag ko daytoy. Siyak ti agdesisyon iti daytoy. Ta siyak ti masatnan. Jake, alaag ti anak ta iti poder ko. Siyak ti adda karbangan na ang mga lakan kuana. Ta siyak ti inana. Sige, sana problema kanyak data. Ngem saan asika ti agdesisyon. Ni Mitch nga anak ta ti agpili, no asino ti pilyan na kadata. Sigurado asika ti pilyan na. Ta sika ti kanayon akad kadwana dito balay. Ta syempre, ijay abroad ti ayan ti trabaho. Basta noan niya ti pangadang ti anak na. Iso ti masurat. Mitch, agbili ka. Sika ti mangadang iti na ito, ha? Asin ti pilyam kada kami iti inam. Dua kayo apilyat. Daddy, Mami. May salang ti pilyam. Di mo kumamot bugkawan ti anak ta, Jake. Ala, Mitch, agsaw ka.
Asin ti pilyam kada kami iti inam. Sorry, Mami. Ngam ni Daddy ti pilyak. Nangag mo? Siyak ti pinili ti anak ta. Iso nga iti poder ko ti pagnaadan ti anak ta. Talaga ka di adisidido kayo ngagsinakin ni Helen, Jake? Well, mama, ngamin, saan kami nanaragsak iti tunggal maysa? Kanayo lang ti panagapam eh. Saan kami nagkinkinawatan? Kanayo nak nga apaan ti manugang nyo? Saan na kamat siguro abasta apaan no awan ti rason, iho? Adda babaim, Jake. Amuklatan at babaim ti makagapo. No apay akayat mon asinaan ni Helen. Pangaasiyo man tadiyo iraman ni Donna iti saritaan, mama. Sanak nga agsapol iti sabali a babae, no awan ti problema mi ni Helen. Jay apukok ti pakaasyak. Agsangsangit a nagipulong iti kalman. Di na kayak nga agsina kayo iti inana. Mayroam tumot lang, mama. Anya ka diti pagsaritaan ta, manang Helen. Donna, panangisakit daytoy nga ibagakkan ka. Di mo kumaikan iti sabali a kaipapanan daytoy nga ibagakkan ka. Anya dayta, manang. Nabayagan nga agam amuta. Wenno aggayam kunak manlangan. Iso akayat ka nga isakit. Agpanunot ka a naimbag. Sakbay a makidan na ka ni Jake. Ngamin, saan ko abasta sinaan ni Jake no awat tinadagsen a makagapo? Adda madi nga ugali ni Jake. Pangaasim manang Helen. Nalpasan ti amin kada kayo kini Jake. Iso adi mo kumapadaksan. Ngamin, oray anya pa'y ti ibagbagang. Ay ayatatlat ta ni Jake. Sige. Makaamo ka nga rod. Panangisakit lang ti aramidak, Donna. Ngam pasensyakan no nasair tirik nam. Katagpakpakaasyakan ka. Di mo kumabaybayan ti anak ko. Ikarik manang. Ibilang ko kaspud no nga anak ni Mitch. Ipatag ko. Kat siyak ti tumakdar amay kadwa nga inana. Mitch, anak, iso ni Mami Madonna. Agmano ka ni Mami, manak. Agmano Nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Mitch. Mami, kung namon ka ni Donna, Mitch, wen? Taison ti Mami, mita. Mami? Kasta. Iso nga minan ti kasukat ni Mami. Iso nga ibilang mon apod no nga ina ni Donna, anak ko. When, Daddy? Mitch, kaya't mo taggatas? Itimplaan ka? Ha? Agsangsangit ka, Mitch? Kailiw ko ni Mami. Kaya't ko na makita. Mapanang kitiayan ni Mami. Saan ang mabalin, Mitch? Agungat ni Dadim. Di mat binilin na ka. Adi karumrumor dito'y balay. Kaya't ko makita ni Mami. Adda akmat amamim. May salang ti Mami. Auntie. Nila ang Mami Helen. Okay lang kanya. No di na kayak nga awagan iti Mami. Ngam no agdengdengag ni Dadim. Awagan na iti Mami. Tapno di na kaungtan. Wan? Diyak kaya't nga ungtan na ka ni Daddy, Mitch. Awagam ni Mami, Auntie. Kaya't ko makasarita. Di nakmat ngamin pagiggaman iti cellphone ni Daddy. Diyak amo ti numero ti cellphone na, Mitch. Memorize ko ti cellphone number ni Mami. Ha? Please, Auntie Donna. Awagam ni Mami dita cellphone mo. Sige, mabiit lang nga rod. Idayal ko. Ngam si ka ti makisarita. What? When, Auntie?
Donna ti umawawag. Hello? Mami, kumusta kayon? Kailiw kayon. Ha? Ay na, anak ko. Agyaman at taimawag ka. Apay, ajak makontak ti cellphone mo, anak ko. Inala ni Daddy ti cellphone ko, Mami. Cellphone ni Auntie Donna daytoy. Ha? Mami, da kayo ti kayat ko akadwami ka ni Daddy. Da kayo lang ti Mami. Ha? Apay, ung-ungtan na kakadin ni Donna? Saan? Ngam ibagbagan ni Daddy nga awagak ka no iti Mami ni Auntie Donna. Ngam jak kayat. Da kayo lang ti Mami. Mami, agsublikan ka da kami ka ni Daddy. Ladingitag anak ko. Ngam jakon kayat ti makidan na iti amam. Apay ngay, Mami. Basta, jakayatan. Nabanog akwan, anak ko. Da kayo matgayam ti saanin amangayat ka ni Daddy? Saan na kaming akay kayat ka ni Daddy? Nagsaur kayo, Mami? Anak ko, di naklang amin maawatan. Mami, agdan na kayo manan ka ni Daddy. Pangaasiyo ko, Ma. Ladingitag anak ko. Ngamjak mapatganti kayat mo. Pinagpili da kamat ngamin. Ngam ni dadim ti pinilim. Wan tako na namat ngamin pumanaw kayo kanumanan. Agabrod kayo kanumanan, Mami. Kan ko na ni Daddy. Saan na kami akay kayat? No kayat mo, umay kan diti ayan ko. Datatagdan na, anak ko. Saan Talo tayo ka na Daddy, Mami. Saan nga ron mabalhin, anak ko? Ngamin, saan akon anaragsak itidan na ni Dadim? Daddy, adda ka di matingay naramid yung ka ni Mami. Apay akas lakagura na kayo. Apay akas tati damdamagan, Mitch. Nakasaritak namin ni Mami iti cellphone. Anya? Kasano nakasaritan? Sorry, Daddy. Binulot ko ti cellphone ni Auntie. Ay, Mami Donna gayam. Niya. Sorry, Daddy. Kailiw ko ngaminan ni Mami. Di mat imbagakan kan alipata mo day dya babae. Tasaan tamat laan na patagkan ko na. Daddy? Pinanawan na tanti inam. Saan na tanapatpat ganday dya, Mitch. Ni Mami Madonna tipudno amang ipatpatag ka data. Apay pinabuludang iti cellphone di anak ko, Donna. Ha? Nagpilit ngamin, Jay. Intom na minsan, uray ka sa ti panangipilit na, di mo pagiggaman iti cellphone. Nawatan? Uwan, Jay. Sana ga po tayong bagana, katong pala mo na dagos. Sorry, Jay. Saanin ang maulit? Rumbang lang. Tan ulitan pa itinarabit mo. Alaak mo ti cellphone mo. Anak kau. Jak kaya terarabidam. Jay pada manawaya ti pilyam. Sana jay pamilyado a tao. Tatang, nawayan ni Jay. Tanagsinadan iti asawa na. Wain ngam nagkasarda. Jay baro ati pilyam. Nagano ti agar-aram kan kababaraw. Awan na talgad at trabaho da, tatang. Saan dak amabiyag dagi Jay? Ada metalon na suksukayan da. Naggagat dan tupay nga garden. Tatang, amo yung alikliklikak ti trabaho iti daga. Kayat kun apanawan day ta ang trabaho. Anya? Jak kayat ti makiasawa iti mannalon. Ni Jake ti kayat ko, taadda aklaang iti unag ti balay. Tamangup opisina ket nga rod. Masigurado nga ta nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan niyaw. Ipasigurado nga awan, tatang. Ngamin, nakasingsingpet ni Jake kanya. Antay ti cellphone doon ha. Idulin mo. Wan, Jake. Ingkan to makichindahin ton bigat. Ilistak dagiti gatangan, okay? Sige, Jake.
Kaya nagbayad kan tumutin iti bills dito balay. Ikuyog mo to ni Mitch. Tapno adda ka doon. Masadutak arumar, auntie. Da kayo latan ti mapan makitsenda. Nga bilin ni dadim nga ikuyog ka, Mitch. Masadutak, auntie. Nasakit ti sakat. Sige nga, Rod. Siyaklatan ti rumwar. Nagkapkapuan doon, ha? Ah? Di mat binaon nak ama kitsyenda, Jake. Napanak na kitsyenda. Apay ngagtungpa ka. Di mo timbagak nga ikuyog mo ti anak ko. Ngam apay adi mo yung kuyog, Arimar. Di namot kayat. Di mo yung kuyog. Tapno maramid mo ti kayat mo. Malaman, ngam itakala sumangpat. Naladawak arimor dito'y balay, Jake. Di ka nagrason, pay. San asyak tululawam, ha? Tadi naktopulos maulaw balangkantis. Anya ka din day tangay bagbagam. Pagatapan nak iti madi. Ayan ti sobra kwarta. Yag mo ti sobra kwarta, kunak. Mabitlaan. Agawid akman iji balay, Jake. Kailiw ko ni tatang ko. Awan ti agawid. Dito'y ka lang balay. Apay adinak palubusan. Katatang ko di sarong kara. Awan pa nagtalag ko kun ka. At dalaki di kasi narak mo lalaki. Anya? Nagrugit ti panagpampanunot mo, Jake. Awan madingar aramida. Basta di ka rumrumwar. Mama, saan akayat nga ipakita ni Jake ti anak mi kanyak? Iso ada kayo ti pangtedak iti daytoy akwarta. Pakitad yulaan ka ni Mitch, Mama. Kayat ko makita ti anak ko. Sakbay ng agsubliak iti abroad. Ngam talaga asaan akayat ni Jake. Unay matanday siya tao. Apay nga ipaitam na. Katsikatiin na siya apo ko. Wen nga rod. Ngam awan maaramidak. Ken da kayon to ti pangipaw itak iti suporta ti anak ko. Ta sigurado asaan nga awaten ni Jake ti anyaman nga ited ko para iti anak mi. Mitch, agnaid ka pa ilay di balay dalola mo, hen? Ha? Apay, Daddy? Basta agnaid ka pa ijay. Ala, isagana mo nang iti kawas mo. Ta umakar ka pa ilay jay, wen? Ayan ti sobrang nga intad ko kung kapakitsindam. 500 pesos day jay. Kwa, inggatang ko iti sleeper ko. Tanadadaal di daan ni sleeper ko. Kan gimatang agtumpa ka manan, Jake. Isu ka din impanaw mo ti anak mo dito'y balay. Tapno din na makita ter aramidam kanya. Rupat kwarta ka, babae. Kunak ngamin ngagtrabaho ngam di nakpalubusan ngagtrabaho. Tapagimunam amin alalaki iti aglawlaw ko. Agtagi balay ka lang. Padasan ti agtrabaho, tadakas ka kanyak. Umutangak man iti kwartayo, tatang. Kunak man no, adote kwarta di ka dindinan. Kunam ananam ay tibiyag mo iti sidong na. Di nakpagigaman iti kwarta, tatang. Anya? No ikanak, di pakikyandak laang. Kan masapol ang mailista amin agatangak. Kastamat ang depression. Ay. Maumuma akong tatang. Ay, sinam nga minay. Nabayagan nga ibagbagak asinam nga nagtangkan ti ulaw. Kayat ko na sinaan. Masikugak matan, tatang. Anya? Nasinaak ni Jake. Ang mga no din na suportaran ti anak na kanya. Awan pang biyag ko iti anak ko. Isong ano sakpay laang ti makidannakan ko, tatang. Jackpot yan asyak tinagtaudan ti sikog mo. Anya, unay matantikas na pa nagsasaong, Jake. Pag-atapan nakpay iti madi. Kanayo nakngawan diti balay. Iso adi ka mabantayan. Anya nga ti amok. Amangan no gun dawayam ti rumrumwar bayat ti kadak iti trabaho. Awan mading aramid ko. Basta dakkel ti atap ko doon, ha.
Sa balit yakin putot iti dayta. Sana siya? Nukas tamat laan. Agsinatan. Pumanaw akon dito eh. Makamu ka. Saan ka alapdan iti kayat mo araminan? Pumanaw ka. Nukas ta ti kayat mo. Isumit lagayam nga ayos lang kan kuha na pumanaw. Kayam, adamanan sa bali a babae na. Yala, uston. Di mon sangitan tikas jay at taaw. Saan nasasangitan tikas jay klase ti taaw? Nailaw anak tatan. Agbababawi ak anak kirelasyon kini Jay. Ay, kano namin adumot a binagbagaan kay day. Nga mawam di nangagmaw anak kao. Isaw nga wang pabasula mi tinagbanagam. Wan tatan, basol ko. Talaga saan nga imay ni Jake dito ospital? Imbagak pa'y anak kapagpasnaya ko. Talaga siguro adi na bigbigan nga anak to'y impas ngay ko. Ha? Ni manang Helen to'y umawag. Apay nga ta. Hello? Hello, Donna. Nadamag mo ka din, may paman ka ni Jake. Ha? Nga anya manang? Natayan. Nadisgrasya ka no tilugan na. Natayda, iti kabit na. Anya? Nadamag ko ti panang talikod na kada kayo nga agina, Donna. Wan manang. Pinagtalikodan na ti anak ko. Agbabawi ak anak idan na kan ko na. Ita, napanagnagamon ti imbagakan ka idi. Wan manang. Kat pakawanan na kumano sa anak adimagkan ka. Itala ama amiris ko ti bidot ko. Kaya't ka lang nga isakit, Donna. Taamok ti ugali ti sigod nga asawak. Hanggang adnyan, tanatay adi man lang nagbalbaliw, apulos. Manang Helen. Ket, kumusta kayon iti anak mo? Kastoy Kayat ko ti agtrabaho. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ngam, kaan anak ko pa'y manang. Ala, agpapigsa ka. Ket apaman na makatanggad ka, tulungan ka. Taumay ka dito'y abroad. Tulungan ka. Ha? Agyaman ak manang Helen. Kayat ko, tapno makaurnongak iti pagadal ti anak ko. Ket itapay laang. Agyaman akon iti kinaimbag mo agayam, manang Helen. Nagsayaat ka agayam. No amom amadidi mon aramidan. Sakbay nga giwayat iti adang panunutan pa iti maminribo daras. Norombang wano saan ti aramidam. Tanarigat ti maylawaan. Alagagayam di tamanan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insora ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat ingat kan God bless. Biyang ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak nanang. Anya, ay ka ipasyar mo dito balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige nanang. Awisat po ngagpasyar dito balay. Agyaman ak ti pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. Mairi medyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonalyn. Kalpasan ti panangan ta di ti restaurant. Sa dino pa nga iti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadag iti dadakkel ko. Ha? Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadag iti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Among matno ka sa no ti kinapatag mo iti biyag ko. Wen,
Kan amok dayta. Iso nga agyaman ng honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasang ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan na napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman ak, nana. Ay, kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Taynak ituloy ti agluto. Tamangan tayo itun madamdama. Pasensyahan to'y balay mi, honey. Saan kami nga minabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit din. Di ka babain, ha? Kahit sapel ako, ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kantatan ko. Isi kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada kamay balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inano mo a lugar may balasang ka. Pasensya mo to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganan. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Aggigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unang. Ay sige nga raw. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla na singput mo't. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason dayta? Uray kasano ti kinapudot ti panawain. No talaga nga da respeto na kada tayaw. Makisango kumaa. Ken, apay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami, anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Paliiwa man na yung pagtiugali ti nubyam. Saan ko apadpadaksin ti nubyam? No siya ka may sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sakan to ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumrak ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar ngamin awan pa'y ornong ko. At pa'y ngamin pa'y bayadak ng utang mi kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? No agdin natan adita pa'y nagkasar? Awan pakibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kan may saan damat amaamuan? Taadayo ti lugar ni ditoy. Maano sa mga rodiyag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas? Sana problema dayta, honey. Sige. Yawid kayo di balay mi, honey. Nestor, anak. Di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn.
Ngam apay ngay nga agdan na kayon. Sumarunon ton ati kasar, apa man na makaurnong ak nanang. Kahit, kayat nangarod ti agnaud dito'y balay. Wala na. Sana balay, tami nalamot nga agawid ak, manipod trabaho. Ay, ano mabalain. Jack ko makayat nga agdan na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma, no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agdan na. Pasensya kayo na nanang. No Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong ha. Agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin, makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni ko maa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod, tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Hani, pasensya mla ko man ti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka. Ha? Jaklaim pagarup a pulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasim tadi kag sawi ti kasta. Jack kayat nga adda diyo pag kinawatan kadagiti dadakkel ko, hani. Siguro, nukas jay amapan ijay istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana po no ta. Nalaingket di asumao ti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakang angdod. Ne, saan kumamot akas ti panagsasaw mi ti inak No kasta kamatlaang. Nasaysaya at la pumanawakon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka di akas ta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang ngarod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laangan. Sana na. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusan na kami, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasam dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang arudan nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo mananang. Ay, jak amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrupot kami, nana. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Oo, nana. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tin sangpot mo si ka Jonalyn. Ay na, agsao kayo manen ako na kasangsangpot ti tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano Ala, sumra kayo. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agatlingat da. Asikasumpay lang ti nga ilim, tabisya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tagda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Ti kadat anak mo. Kat, naupay kan kanya? Awanin ti panagayat mo kanya? Inayat ka itinapod na, Jonalyn. Oray niya pa tinaglablabasam. Kan oray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasaya at matnukas na.
Kasta ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay-an nandag iti anak na. Kan pasensya kan tati amok barumbado ka akas kadag iti lalaki ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti husto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok no damang seryoso kun ko na. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na. Kan suplada no daduma. Mawatak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko. Kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka kuma. Tain-tai pa check up. Nagngato nga mitigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami itamat lang. Agawid tayo di lugar medyo nalin. No kayat mo? Ikuyog tantag iti Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni nanang. Tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahwam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw dito'y. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam? Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid ka no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem do day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam? Diri mo ti kinapud no? Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Oray dagiti anak mo. Ngem jakmet kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga kluran ti amin. Ay-ayatan ka. Ngem dinak ay-ayatan. Ngamin, dinak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu ti kaskan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano ko mati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano ko mati kaskan kwa na? Di kan makasapol iti kaskan kwa na kasingput anak ko. Di kay ka di madanagan ta makasapol akto iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo. Tatay bak ng tipilyak. Tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan ni tatang mo ti panangisina mon iti dayja babae. Agasam day ta. Inlibad na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngem ti jak maawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabalan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpad ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod dyan nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabalit ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Teka, anak.
tag naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ha? Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid ka iti balay ko. Ngam, sigalati umay siya, ha? Ibatim, tagiti anak mo dito balay yo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di ba't makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo Awan mat ngamin pang kontak ko kuan tawan cellphone ka. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Ganda dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip to umatlaang ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman tanagawid ka, Jonalyn. Apaya kasta ti rupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kauna yan. Alaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanan ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo na iti husto iti balay na. Sa dista da tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kaya asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya tagsubli jay. Sina akong dayjay lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para yung bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Jonalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawa. Ha? No kasta. Mga asawa kan? Wen, Jonalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sakbit. Sige, Nestor. Bye. Mga asawa gayaman. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsing pay, maibagay launay kan ka, anak ko. Agam anak nanang. Tiamok nga rod kat dyan nagayat pay. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigod, da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala ikararag ta asanak nga agsaksakit, tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin ta ko no nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ram itek ti amin nakabainak. Tapno masulnitak ti ado nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yatayom para kadagiti anak mo. Nanang, katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Di kagdarasudos nga garamid iti may kaniwas,
Tapno di mon to dep-depaan ti babawim, iti masungad nga alaldaw. Alaga gayam, di tan tinagibusan, ti sabali man na napagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo amin. Biyang ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagap, bakit? Marigatan na nga bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangurugi asin makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro na ito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam nga eh. Adda ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw. Nasakit matisikat nan. Huwag nga ron. Makapasuron, makauma. Ay, di kagsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, kat tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadag iti trabaho na ijay talon. Makauma matikas to'y. Ay, kag aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Kat siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mat nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit da at tao. Ay, ala, ano sa mun Taagimbag ko matla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Hay, siyak aminen. Trabaho k aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan ijay talon, bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito'y balay. Apay. Naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manan. Nalangarod taglaba naurnong manen ti malabaan. Apin ngay, aguyag ka matanlino. Nga rod, narbisa na kiti kalman. Italon ko, aguyag ang matan. Sigurado, aggurigor kan tumanan. Basta naguyag kan, gurigor ti sumaruno dita. Aging bagat mutlaang. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manan makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagat mutlaang. Mukhang mababawi ka anak yung asawa kanyak bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbagbaga ka kasta. Nga marikrik na. Di mo lakayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok-amaw mumakan kanyak nga asawa. Ulit at kagkid daw iti pasensya ha. Tsak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapos makainanakan. Sika ngay. Abay, di ka pa'y maturog. Tsak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog bakit. Good night bakit. Sige, tainak pa'y agpaliir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Ayangay. Kumusta? Hindi daw namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuwan no awan. Kwa? Amumat nga ada asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Iso na lang na nagsina kami. Saan kami pa ang nagsina iti asawa? Sinangan mo na. Kanya pala aramitan. Tas sumurot kan kanya. Awan mo't anak yo.
Apay nga ibantay mo ti bagim iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siyak ti makaipay, tinapinta sa masakbayam. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahaan? Awan lat amukon. Leonardo. Talo siya, uray lakaya kon. Nasarantak lata, napigsaak. Awan sakit ko. Kasi ka lang ititin na ti managsakit nga asawang. Iswa, please. Umanugod ka niti bagbagak. Panawamon, tadatang tiyatin na. Ay, panunutag pa'y anaimbagday ta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda na managsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Kahit, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya? Sana bali tawan mat anak mi ije manugang niyo. Ay uray pay, nagkasar kayo. Pagrebengam ti mga sikasukan ko ana, tasawam ket nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin ang masakbayan mi. Siyak ti agbalin akaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka pumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kayat ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kang tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ni idat-daton mo. Ay, agyaman na, Alma. Ay, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akim balay iti dayto eh. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito eh, tanalawa. Wala. Nangina talaga. Ang mukha ba lakagastusan ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di? Kahit kasi tinkarikan ka. Agbalin ka, prinsesa, iti sidong ko. Saan kantong agrigat, iti dana. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga din akong kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagik. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanya. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nanang. Manong, agrobot kan, pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kabsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, nana. Awanan ba inday dyan nga anak yo? Ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit ti kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan dinggan na apang magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikasta alangam. Ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo. Balasang ko. Kapilitan nana. Tawan ba inmat ngamin di anak yo? Anawan ka pa dito dagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wan, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na.
Nakasimsingpet ni Leonardo kanyak. Nagganas gayam ti kastoyamyang. Nanamay ti biyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito'y. Kabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito'y. Agluto lang ti aramidat dito'y. Kaaday ayaban ni Leonardo nga aglaba ken agtalas dito'y dagusmi. Ay na. Nagmayat gayam ti agbalin nga asawa ti bakna. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan ka iti bain! Ni, apay nga tungpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw ka iti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Kapampanaw na lang. Nukas tangarod. Pastrakanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasam, nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laeng kan basit a frozen ti karga ti ref mit. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapno ibagakan ka. Babaero di asawak. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot ka na kwada. Tapinaksyat ko'y damin. Ha? Isuasi ka. Rogyamon ti akimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Grabe, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ron ti paginakan yan. Ang musika ti love ko. Isumitla ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarom na ta. Di naramidin da ita. Awan ti maala na sustento kanyak no ipabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabut-butangak iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso da dya babae. Basta na ito ititandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak da ito'y. Kinagawam iti asawa. Ha? Kasano na alam ti cellphone number ko? Ha? Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw. Ha? Ha? Di mo pa ilagay ang pinanawan ti asawa. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo. No di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog ka po iter anamidan nyo. Kapumot lay taramid mo. No apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak. Iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka itasawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman kinagsaritaan mi. Basta ti kaya ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging ga-ingkana. Ha? Ha? Awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day jay ababain. Saan lang arutin akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mangala ka pa itin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Itaan talangam.
nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro akimutong. Apay aya? Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya? Mariribo ka na. Sa anak ang naragsak. Taad dati asawam amang ririribok ka data. Isungag sinatalaangan. Saan na mabalhin? Kastalaka-laka anak ka, ti pa nang isinamon kanya. Anay ko. Masaksakit ang anak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amog no pasan ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak ti nagbabae, gapokan ka. Kalpasan na, sinanak latan nakaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak, at tatakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta ka? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mat? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon ang bulan na kastoya. Diyak makapangpangan. Kan diyak makaturturong. Ay, agpa-check up ka anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nada maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo, napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya, apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Ha? Anya sakit? Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya? Kat anya ka no ti remedyo na dayta? Agpakimo ang... Anya? Nagastos dayta. Kat anya ti kuno ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na ibag kainam. Bisyak. Irobot mo ton, dagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbang ti aramidin yaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramidin yaw. Nanang. Sinaam kitden dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. Saan, Nanang? Manipod intulod nak dito lugar tayo. Jakon makontak apulos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawam. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam. Kahit nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kaya't mo? Kuyugan ka, anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyag, amaawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kalino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka.
Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan. Manipod pa doktor na tikabsat ko. Si Mayate Riknak. Napigsa ko na ka na yun. Isungay ta. Isyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga sa nagasataktakas ka tinagbalin nga sa ay ayatan ka, Nino. Ay ayatan ka matunay. No nasaya ti panagpuspusom, nasaya tumat titong palmo. Ngam no rinukar taramid mo, nam namam tumat nga rod, ti dusa adumtang iti biyag mo. Alaga gayam di tan tinagibusan, ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Di day darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tag ngina, iti tunggal maysa.